nimutunganye inzira, mumese imyenda yanyu, kubera ko umwanya wari wo wose urashobora kuva mu mubiri. Yesu nashimwe bene data, Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi ndabazaniye ubutumwa bwiza bene data. Ni ubutumwa bugiye gusa nka bwa bundi mperutse kubahereza. Haleluya. Ikirura cy'Imana kigiye kurindimukira ku mitwe y'abanyabyaha. Ikirura aribwo burakari bw'Imana bugiye kugwa ku mitwe y'abanyabyaha. Nkabanje kukubwira mwene data, wewe uzi kuri muragendera mu nzira mbi, icyo nakubwira cyo nutangira uhungi, kubera ko uburakari bw'Imana ntabwo buzava ku bantu keretse bahindutse bakaba nk'uko Imana ikeneye. Bahindutse bakaba nk'uko Imana ikeneye. Naho ubundi uburakari bw'Imana ni bwinshi kandi bugiye kumanuka, ntabwo buramanuka, buracamanuka. Nje kukubwira ko ikirura kigiye kurindimukira ku mitwe y'abanyabyaha. Kandi nkakubwira ko wewe nimburi mw'iyo nzira y'abanyabyaha, icyo naguhanura nutangire wirukange hakiri kare, kubera ko uburakari bw'Imana ntabwo buzigera buva ku banyabyaha keretse bakoze iby'Imana irimo irabashakaho. Yewe mukobwa we, nje kukubwiza ukuri. Yewe musore we, nje kukubwiza ukuri. Yewe mugabo, nje kukubwiza ukuri ko nutava mwizo nzira zawe mbi ko uzarimbuka. Turasoma muri Yeremiya igice 23 ku murongo wa 19. Buri muntu afite Bibiliya nazingure maze isomere. Ndababwire, mureke gufyinata, kubera ko iyo nzira muri ko muranyuramo ni inzira ija mu irimbukiro. Kandi ndakubwire, ni wamara kuva mu mubiri ukagenda ikuzimu mu muriro, ndakubwiza ukuri nta kuhava, ntuzahava, kubera ko aho uzaba wakoreye niho uzaba ugiye. Abantu muri ko murambara ubusa, bakabatamika ya magambo aryohereye amatwi yanyu. Kandi nibyo bihe tugezemo, ku buryo umuntu agutamika ijambo mu matwi yawe akakuryohera ayo magambo, hanyuma ayo magambo agaca anakugumiza hahandi uri, ibyaha byawe ukabigumamwo, ntushake no kubiheba. Ayo magambo barimwo barabatamika n'uburozi, kubera ko atabutumwa bwiza muri ko murumva mwebwe. Ubutumwa bwiza ntimubukeneye, muri ko murakenera amagambo abasosera, yamara ayo magambo ntago ari meza. Iyo mubonye video ivuga ubutumwa bwiza, muca muyireka mukagenda. Ariko iyo ubonye video ivuga ati muku kwezi kwa kanga Imana ije kukugira neza, ati ubuhanuzi bw'uku kwezi buraje, amaso uca ureba. Yamara nkakubwira ko n'ubugingo bwawe kubutunganya birakenewe. Birakenewe mwene data. Icyo nakubwira cyo nutunganye ibikurimo bidatunganije. Nimugende kureba ibintu bizabagumiza mwisi, ahubwo nimurebe ibintu mbese bizagira iki, bizabayobora mu bwami bw'Imana. Icyo nakubwira cyo, we mugore uri muranyumviriza, ntago naje kukubembereza, naje kukubwira ko utwo dusuko duto uri murashira mu mutwe, nkakubwira ko izo produit murunda mu mitwe, imbese ayo mameshi muri ko murishira ntaje muzayatwaramo. Ntimwiyorohereze kubera ko pasiteri wawe atari mwarabikubwira. Nashobora kubikubwira kuko nawe arabikora. Ntashobora kubikubwira ngo ubihebe kandi nawe akamina kambara, ntibibaho.
ntashobora kuvuga ati iyo tatu wishize ko ati nuyireka ati niwihane kuko nawe yarabyishize ko. Ntashobora kukubwira ko ukwiye kwambara ngo wikwize kandi nawe atabikora. Icyo nakubwira cyo ngenje kukubwira ngo ibyo bintu by'utumini n'uduki twose uri murambara utabiretse uzarimbuka. Data mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, ndagushima ndaguhimbaje, ndakwinginze mwami Yesu umwuka wera. Umwuka wera manuke ave mu ijuru maze anjemwo. Uno mubiri n'inzu y'umwuka wera. Ndakwinginze Data wa twese ungeneze ubane nanjye. Ndakweretse Uwiteka Mana Nyiringabo n'abantu bagiye kumva ubutumwa mwami Yesu bakurugutura amatwi maze uboroshe n'imitima yabo ijambo ryawe ryinjire. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, ndakwinginze Kristo Yesu ubagiye neza. Nta yindi mana iriho atari wowe Data wa twese uri mu ijuru. Ndirukanye shetani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze Data wa twese, ijuru rimanuke ringotere hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze Data, sabye nize kubyumvishije ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yeremiya 23 ku murongo wa 19 havuga ngo raba ikirura canje jewe Uhoraho nibwo burake bwanje kirahinze mbere n'ikirura c'imvugusi kizorindimukira ku mitwe y'abanyabyaha. Amen. Ikirura arico burake bw'Imana kirarindimutse kije caka nta mbabazi kigira. Ico kirura aribwo burake bw'Imana kije kurindimukira ku mitwe y'abanyabyaha, kije kurindimukira kuri babandi usanga barimo barasimbasimba mu ntuze mu rushengero ngo n'abakristo, kije kugwa ku mitwe y'abantu bavuga ngo n'abapasiteri barangwa ni costume na karovati n'izina, ariko muri bo ari birohori, muri bo ari birohori. Icyo kirura cy'Imana aribwo burakari kiraje ku bantu banga kumvira Imana. Mwene Data urimo uranyumviriza, icyo nakubwira cyo wari ukwiye guhinduka. Izo nzira zawe muri murakora uri muranyuramwo ukazihindura, ukanyura mu nzira ifunganye ari we Kristo Yesu. Yamara nimba udashaka gukora iby'Imana ikeneye, Imana izakurimbura. Imana izakurimbura. Bene Data, mwebwe mwirirwa mu bapfumu, mwebwe mufite uduti mukura mu barozi, ngereka ndakubwira nimba mudashaka kwihana ngo mwihane muzarimbuka. Nge nta zindi nyigisho nzaza ndabahereza. Ubwami bw'Imana buri hafi. Nimutunganye inzira, mumese imyenda yanyu, kubera ko umwanya wariwo wose urashobora kuva mu mubiri. Umwanya wariwo wose urashobora kuva mu mubiri. Icyo nakubwira cyo ukwiye kwihana maze ukava mu byaha. Mwirirwa mutukana, mufite abagenzi babi, wewe ukavuga ngo ibi nibyananiye guheba, naho ufite abagenzi babi barimo baragukurura bagusubizamwo. Nubwo wihanye abagenzi babi muracagendana. Wa musore we nubwo wihanye iPhone yawe uracakoresha za video z'abambaye ubusa. Yewe nubwo wihanye wa mukobwa we mbese baracakugira za karesi. Nubwo wihanye we wa mugabo we uracikinisha. Yamara umuntu wese agikora ibyaha azarimbuka. Umuntu wese agikora ibyaha azarimbuka. Ndakubwije ukuri, uburakari bw'Imana ntabwo buzigira bugusiga. Uburakari bw'Imana buri ku mutwe wawe.
yamara ntuzuvuge ngo ntiwabwiwe kandi wirirwa ku ma YouTube n'ama Facebook ugiye kureba ijambo ry'Imana no mu magurupe. Ariko yamara kumvira bikabananira. Wa mukristo uri muranyumviriza, uri umukristo nyabaki, wowe ukigendera mu nzira mbi. Yamara bene data, mureke gufyinata, mureke gufyina, kubera ko nimwamara kuva mu mubiri maze mugashika iyo ngiyo, muzarira, ntawe uzagira iki, ntawe uzabahanagura. Icyo nakubwira cyo, ukwiye kwihana maze ugahindukira Kristo. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Ariko noneho buri muntu arazi inzira ari mwaranyuramo. Yemwe ndabwiza ukuri, uburakari bw'Imana buramanutse. Hari Imana yaramaze kuruka kera, bakagenda bazi ngo mbese ngo ni sawa. Nta sawa ukigendera mu byaha, nta mugisha w'abanyabyaha uriho. Icyo nakubwira cyo ukwiye kwihana, ntabyo kuvuga ngo mambo ngo ni sawa ya hehe. Wewe uri umurozi, wewe uri umujura wibisha umunzane, nta mambo sawa ari aho ngaho. Muri iyo beranya mukigira nk'abakristo naho mutari abakristo, mukagenda mu rushengero mukaririmba naho muri mwebwe mufite uburyarya n'ubujura byose n'ubusambanyi no kwikinisha. Ngende kandi ababwira, umuntu wese adashaka kumva azarimbuka. Nge ntabwo naturanijwe ngo nze ngo ndakubembereze wewe, nzakubwiza ukuri, ni wanga ukuri uze wimuke. Hakugira abantu ibihumbi bazarimbuka, nagira abantu 2 kwisheni, ariko Imana ikazabaha ubugingo. Kubera ko ndiko ndakorera Imana, hakugira abantu 900 bareba video bazarimbuka, nagira abantu 2 bazaja mu ijuru. Ngenje kukubwira ko nudahindukira ngo uve mu nzira zawe mbi uzapfa, kandi nta uzakuririra. Mugenda mwarapfuye, umuntu ababonye abantu bagira ngo muri bazima, naho Imana yo mu ijuru yo ibona ko wapfuye. Mbeko mudashaka guhindukira, mbeko mufite amatwi ariko ntimwumve. Mbese ugira ngo uzaguma mu isi wa muntu we? Ntabwo uzaguma mu isi, kandi umwami Yesu azagaruka. Kandi ikindi, urupfu rurashobora kuza gutanga Kristo, hanyuma wewe ugapfupfiriye mu byaha, uzaja hehe? Ese ubwo bunuze ubwo produit bwawe uzabujana hehe? Ako kamini kawe uzakajana hehe? Iryo here mashizi no kuzuru uzarijana hehe? Ayo matatu mwishira ko muzayajana hehe? Izo ngohe mwikataguye muzazijana hehe? Nimwiyumvire mutekereze. Erega ijuru ntago ari iry'umwanda, kandi abazaja mu ijuru bazabakijijwe neza. Inzara zanyu mwazihinduye intuze. Reka ndakubwira mwene data, wewe reka irino jambo ndarivuga no muri gurupe. Ndakwibutse, wewe wisanze mu nzu ari uwo mubiri n'inzu. Uwo mubiri wambaye n'inzu y'umwuka wera. Kandi nyene kubaka inzu yayubatse uko ashatse. Iyo nzu nyene kuyubaka yayubatse uko ashatse. Kandi ikindi, kuriya yayubatse niko ashaka ko iyo nzu iguma. Reka ndabaha akarorero nkuko nakabahaye abo muri gurupe.
wewe uri umuntu wubatse inzu, hanyuma uzanye umupangayi, umuntu akodesheje, umushize mu nzu yawe. Hanyuma uwo muntu akodesheje iyo nzu aje afata amarangi, afata ibiki, afata ibyondo, afata iki, ashira inyuma ku nzu wubatse. Ese wewe nyene kubaka inzu uzanezerwa ubonye ukuntu umupangaji akononeye inzu? Wewe uzanezerwa? Uwo mubiri wambaye ni inzu y'Uwiteka. Rero ndakubwire, umuntu wewe uri mu nzu, ari wo mubiri, wewe uri mu nzu. Vuba uzava mw'iyo nzu, kuko iyi nzu Imana yayigushizemo kugira ngo ube mwisi. Udafite uyu mubiri ntushobora kuba mwisi, uba uri spiriti itagira umubiri. Ariko Imana yarabizeye ibatereka mu nzu ari wo mubiri. Inzu mwakuze musanga yubatse ata kintu na kimwe ibuze, ariko mwebwe bapangayi muriko murarundaho ibyondo, murundaho amarangi, murundaho ibiki, murunda kw'iyo nzu. Ese nyene inzu arabyifatamwo gute? Reka ndababwire bene data, iyo nzu murimwo mumenya ko murabapangayi, mumenya ko Imana yabatijije iyi nzu kugira ngo mumukorere Imana, kugira ngo mbese mubone kubaho hano mwisi mukoranako, mukorakora ikintu bishoboka, muvuga ubutumwa, mutari amantu z'amaspiriti. Ariko inzu Imana yabahaye ngo mubemo, muriko murayitiraho ibyondo, amasa y'inka, ibiki byose, n'amabyi y'impinja, ibyo byose mukarundamwo, n'ibirangi by'umukara, ibintu byose mukarunda kw'inzu. Ndakubwiza ukuri, Imana itazagukura mw'iyo nzu hakiri kare. Imana izagukura mw'iyo nzu urimo hakiri kare, igihe cyo kuyibamwo kitararangira. Nimubikurure bene data. Bakubesha ngo Imana ireba mu mutima gusa, ninde yakubesha? Hano ku mubiri n'inzu y'Umwuka Wera, niko ijambo ritubwira. Ni gute wombwira ngo Imana ireba mu mutima gusa, kino kizu ngo Imana ntikireba? Mwarayobye kandi uko kuyoba kwanyu kuzabarimbura. Uko kuyoba kwanyu kuzabarimbura. Yamara nimugarukiraho mugeze, mureke kubandanya iyo muriko muraja, kuko hari imbere ntago ari heza, imbere ni habi. Ntago nyura ku ruhande. Ndakubwiza ukuri, wumva yumve, udashaka kumva yimuke. Dusenga Imana. Buri muntu ariyizi inzira rimwe aranyuramwo. Buri muntu ariyizi ubwiwe. Muhindukire Kristo, mwihane. Urazi ukuntu muriko murishaho ibisheni, mama impeta, baba we, reka ndababwire, ico kizu muriko murakora uko mwishakiye, nyene inzu azayibakuramwo n'igihe yabahaye kitaragera. Icyo nakubwira cyo, uburakari bw'Imana aricyo kirura, kiraje kirakujeho. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima ndaguhimbaje kwa aya magambo duhaye. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ugire neza abantu bawe. Oh haleluya, ubarinde, mwamubahe gutahura mu izina rya Yesu Kristo, amen. Buri muntu ariyizi rega, buri mweneda uriyizi, inzira urimo urayizi, yamara ukwiye gukora iby'Imana igushaka.